Whakamoime te whakawhetai atu ki ta tātou ariki a iho ngā mano matua tama wairua tapu me ngāna hera pono ko te māngai hei tautoko mai i ngā wā katoa ai nei a ke nei ai. A tuatahi e te kāna kia tuku i ngā whakamoime te whakawhetai atu ki ta tātou ariki mo ona manaakitanga kua uhia mai ki runga kia tātou te iwi Morehu waiho ki te ao katoa. Ka rua e tika hoki kia whakawhiua i ngā mihi aroha ki runga ki te whānau wati. E noho ana i raro i te kapua pauri hioi. Me mai hoki tātou ki tērā kōrero, ko hoki e ia ki te torona o ihoa, ko ia tērā e noho ana ki te taha tā tātou ariki i tēnei wā, no reira kia whai kororia honore hariruia ki tōna ingoa tapu māngai tautoko ai. Tēnā rau atu koutou katoa, ko tauhono mai ki tēnei o ngā whakapāhotanga Maramatanga In A Minute. Kia ora tātou, day 65. 65, e hoa mā. Nā reira, kia hoa atu ki te parata nei? Ai, so, tautuku i ngā mihi, ko mihia ki tō tātou whānau, te whānau pani, te whānau wati, whānau tāne, kei konei mātou ki te manireo te marae o manirewa, tautuku ai i tō tātou nei whānau, i noho ana, i tēnei taumahatanga. So, ai, I roti tēnā ahuatanga, tō tātou kupu a te māngai mō tēnei rā. And so, this kupu comes from a kōrero that taupōtiki Whenua Ratana shared on the 5th of July in 1925. So, this process was actually a sealing process of, not te hahi Ratana, but te hahi o te Morehu. And so, he used these kupu. He patuo no te rangi, ka hiritia te whenua. He auahi no te whenua, ka hiritia ki te rangi. So basically, in that translation, there is an essence that comes from heaven and then becomes a part of the earth. There's an essence also of earth that returns and also becomes a part of heaven. So basically, another way we can familiarize this kupu, nā iho mai, nāna hoki I tango atu. So, in situations like these, where our whānau have passed on, we remember these kupu. That iho gives and he also takes. And also, when he takes, he also gives. So I guess he kōrero whakamahana tēnei, kōrero whakamahana, whakamārama, mō rātou I noho ana I te pauritanga, taumahatanga. If iho gives, he will also take, and also when he takes, he will also give back to the whānau. So, he patua no te rangi, ka hiritia te whenua, he auahi no te whenua, ka hiritia ki te rangi. And that's a kupu that you'll usually hear Morehu say, either in their mihi or in part of their kohau. That's a kupu that you'll sometimes hear. So, that's us for tonight, whānau. Signing off. Hei whakatauna ki ake I aua kōrero ki tā tātou. Ki etahi o ngā kupu no roto I te ao Māori, hutia te rito, kaihia te kōma ko e ko. Waihoki kia kaua tātou e wareware tia, kei konei ona uri whakatupu e whakamana tia I te ara I hikoa tia e tēnei o ngā pono o iho ngā mano. He kupu anō, hinga atu he te kura ara mai anō he te kura. No reira e hoa mā kia mautūpono tia ki ngā kororiatanga o iho ngā mano, I runga I te ingoa kaha, te matua, te tama, te wairua tapu me ngāna hera pono ko te māngai hei tautoko mai I ngā wā katoa ai nei a ke nei ai. Ai. Pomari. Pomari tātou.